tayta adda panawin nga ipaidam ni gasat kadata humanayen ti Skype apan nagkita ta pangipeksaan ti iliw ta adwa. Saan aparehas panagtuli oras kadata anda dagiti gundawa biru-biru ken ka tunggal siya tayag may sa malaglagip ka keto'y puso hiyik-hikis na ka. Ay nagrigat manlaeng aya taginadiyot taman ngagpadpada LDR taaw anak baetanta long distance relationship nagrigaten aya. Mensahe isulaing tirang tayta adda panawin pagpaidam ni gasat kadata umanayen ti Skype apan nagkita ta pangipeksaan ti iliw ta adwa. Saan na parehas panagtuli oras kadata anda dagiti gundaway biru-biru ken ka tunggal siya tayag may sa malaglagip ka keto'y puso hiyik-ikis na ka. Ay nagrigat manlaeng aya taginadayot taman ngagpadpada LDR taaw anak baetanta long distance relationship nagrigaten aya. Ay nagrigat manlaeng aya taginadayot taman nga agpadpada LDR taaw anak baetanta long distance relationship nagrigaten aya. Long distance relationship nagrigaten aya. Long distance relationship nagrigaten aya.